Siyabonga bazalwane bese ngisho ukuthi ake cofecela bafenyana. Iba isihloko sengaso ke bazanike sona la. Sithi bunye besifundo sebandla laJesu. Manje lesihloko lesibasa siphethe amagama amathathu. Sihlukane kathathu bazalwane. Bese igama lobunye kunobunye. Kunesifundo kunebandla. So ke ahlanganisiwe lamagama bazalwane. Ngokugijima ke ngwahlukanisela nje emoyeni bese siyaqhubeka. Uma ukhuluma ngobunye bazalwane, ukhuluma ngento ebambene, ehlangene nefananayo, ongeke uyehlukanise uma indawonye. Ithandene. Sazwana bazalwane. Futhi ke manje lento leyo noma ungayibhekisa le iyafanana. Noma uyibhekise le uliselo ngiyo, iyakubuka ngiyo, iyafulathela ngiyo, yinyeke leyo nto leyo. Yingakho ngomkhulu la emini uye wathi kufuneka ibe yinye yonke into ezwa ibandla. So ungifundisele kahle kahle ke. Sengiyasayina nje mina ngoba mina ngafunda kakhudwana kuna esikolweni angithi mkhulu. Ya. Sengiyasayina nje namdala kodwa akakwazi ukusayina phela. Yena usafaka isithupha angithi mkhulu. Mina sengiyadweba. So ke lapho bazalwane uma kuthiwa ke sibanye ukhuluma into ekuthiwa mangithi iqhumene bengingathi njengoba makuthiwa ibandla laJesu lingumzimba kusho ukuthi kahle kahle uma lingumzimba yena ayinhloko kusho ukuthi kahle kahle lamalunga lawa aqhume nabambene la kunale nhloko khona akhona onke lamalunga futhi ayahloniphana akedelelani ngoba amunye asemzimbeni munye akashiyani ngoba asemzimbeni munye alikho lithi lingcono kunelinye ngoba umuntu munye ibandla lenkosi lelo futhi kahle kahle lokubambana kwalo nesifundo salo sibe njalo ke uma bazalwane baba khona ngokweziphiwo futhi lamalunga akhala umzimba leziphiwo zawo zenza ukuthi umzimba uphile kwawona azedelelani bekufuze ukuthi ibandla ngalinjalo ngathi ngithi ibandla linjalo umzali wangekhuza wathi thani befuze ngabe linjalo nganyanya sengisekhaya ngayihlaziya lento ngayibona ukuqinisela umzalwane khona sekwenzeka imfene khona hlala phansi kwami ngiyabonga. So ke uma kuthiwa bunye besifundo ke bazalwane sona yinto eyivula umqondo lelethu ukuhlakanipha kumzalwane nokuqondisisa izinto. Sifundo leso sisenza ukuthi kube nendlela okuhanjwa ngayo yiletha umqondo ivula umqondo kahle kahle. Isifundo uma kunesifundo akukho into ozawuyazi ukuthi mawufika la wenzani lapho udlula kanjani awufundiswanga. So ke makuthiwa isifundo kushintshe njalo ke bazalwane kusho ukuthi umqondo ngeke ube nawo ungakafundiswa, ulwazi ngeke ube nalo ungafundiswa, kuhlakanipha ngeke ube nalo ungafundiswa. So sifundo sanibandla kufanele silethe into ezinjalo kubazalwane kodwa sibe nalo bunye singahlukani. Hallelujah. Amen. Ibandla ke bazalwane niyalazini ibandla ukuthi makhulunywa abandla khulunywa ngento ongiyo angithi ungiyo. So kusho ukuthi uyazi ngcono ke wena igroup yabantu nasibahlangene nje baba nembamqondo munye banjongo yinye ibandla lelo ngoba ibandla lesidlamdlamu kwebandla esihlangana enhloko bebandla lesidakwa ibandla lelo kodwa leli kaKristu ke lona ngelabantu abahlathwe yizwi likaNkulunkulu bahlukana nesono bavuma bona ukuthi manje bashiya izinto zangasemuva balangazelela kokusha imihla namalanga banenjongo yinye nabantu ibandla lelo. Amen. Kahle kahle badliwe bagwinywa ivangeli bagwinywa nguKristu sebaphila lapha kuKristu bona ibandla lelo. Uma zafushane sebabuthekile labantu yibutheki nje usho kaTimothy. Amen. Uzathi komunye sowufuna uzivunisa amajobo cha ngeke. Timothy wesibili 2 verse 4 na 5 uthi thina sibebutho likaKristu. Okusho kahle kahle bazalwane
uma sibuthekile ibutheki zenkosi uma sesilapha emalawini zimgomo munye zinjongo yinye ukudla kwasiyazi ngasikhathi siyadla ngesikhathi semakukhala icilongo sisuka kanje senza ukuthi uma kumenyezwa senza ukuthi zonke ziphila ngomthetho munye wenkosi walapha emalawini ibutheki lezo futhi lokwazo kuyasala sibezithi sesigana inkosi lokho ukuthi ayisena umthetho wazo omunye singawenza ngaphandle kwalawo la ibutheke khona uma ke bazalwane singamabutho kaKristu kusho ukuthi sifuna senze lokushiwa nguPaula uFilipi oqala Philip 1:21 uthi Paula akasakwazi okunye kwakhe nje imihla namalanga ukusana ukushona kwelanga ngobuKristu uthi senza ngisazi yikupho kungcono kimi ukufa noma ukuhlala la ngoba konke kunenzuzo ukufa kunenzuzo kimi kodwa ukuhlala kunenzuzo kulabantu emphila nabo ngofanele bazise ngoKristu yibutho ke lobuthekile lo muntu uma ke ibandla belifuna kuba nobunye nesisodwa bezawukwazi ukuthi sibuthekile la kuKristu so asilalele uKristu ukuthi uthini senze lento ayishoyo akekho bengendlula yedwana ngoba sonke sinendlebe yomfundi silalela ukuthi uthini uKristu senze kona amen besiya kwabanye lapho basalwane amen inkosi esikhona lesibili sahlo 11:2 uthi lapho Apostle Paul nginendisa endodeni eyodwa nengumakoti njengentombi emhlophe uma kuthiwa uyenda ukwenza ukushada kwesintu angithi bazalwane wathi wendile kusho ukuthi ushadile lo muntu wesintu okusho ukuthi kahle kahle bazalwane usuke ekhayeni unguwe wanikezwa le ndoda leyo noma nganeshumi labafazi uma sekwende wena kiyo uyawufika na ulalele lo mthetho wale ndoda ukuthi ithini wenza lo mthetho ngoba wendela ekhaya unjalo uKristu uma efuna ukuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu ngokweqiniso azi ukuthi ngisebandleni lenkosi akazi ukuthi wendile kunendoda la ibandla phela abazalwane lona ngumakoti kaJesu hayi okaNkulunkulu kaJesu ngoba okaNkulunkulu uIsrayeli futhi masikakhuluma iqiniso okaNkulunkulu akusiwo nalama washawa kodwa uIsrayeli so thina singabaKristu ngoba noKristu na abe nowakho umfazi wona uNkulunkulu na wakho umfazi so sendile la kuKristu okusho ukuthi bazalwa asendlwe lapho uma ngithi sende kuKristu bazalwa iBhayibheli lithi uthethe konke manje wakunikeza indodaneni ngoba uNkulunkulu sinike uJesu abe inkosi yethu okusho ukuthi manje thina masinenkosi basizithobe phansi ale nkosi silayele umthetho wale nkosi kuphele lo mkhuba wesiwashithawo ukuthi bazalwane asenzeni imithetho asenzeni indlela yababa uNkulunkulu manje ubaba uNkulunkulu usethu ubaba uNkulunkulu bazula futhi abantu abasho njalo bakhulisa kwami ubaba uNkulunkulu bazalwane mina ngihamba ngobaba uNkulunkulu kahle bazalwane uJesu unabo bonke uNkulunkulu abantu bazalwane konje uNkulunkulu uzehlukanise yena kuze asinike le ndodana yakhe afuna ukusiza thina kuze siphume kubini bethu sibe nokubuyisana naye ngoJesu uma athi inkosi futhi asemlaleni ingakho asathi yizweni indodana yami le usho thina nawe siphoqelele ukuthi sizilahlele silalele uKristu uthi njengenkosi yethu unabo bonke uNkulunkulu sinenge uJesu siye kuNkulunkulu angeke semukeleke ngoba uNkulunkulu semukela ngoba siza ngoJesu sinophawu kaJesu lakithi noma semukela ke njengalokuthi bazalwane ngeke ubaba ekhaya amukele umakoti angamazi intombazane yakuphi kodwa uyemukela ngoba seyiza ngami lapha kuye uyemuka sesuyasho hayi nawo indodazana ekhaya ngenxa yami mashiye mina eza lapha kubaba uzothupha umfana wami funeka jika ayolungisa indaba nami then uzawumukeleka ekhaya kunjalo ke bazalwane ungajabu ubaba uNkulunkulu hayi akusila ngisho sekhaya le haleluya nethi mncane emcondweni kanti umuntu omncane emcondweni wazi ukuthi umdala yena khula mzalwane ungabe uhlupho ngoba ufuna sibe banye sazwana bazalwane amen wesibili uma silalela umoya kaNkulunkulu kufuna sithobelane kuze sisokhona ukuthi sihamba ngomoya kaNkulunkulu
Kuphela ukuthi ibandla lamoya hayi bosalwane ngela Jesu Kristu le ukhona moya kimi amen ela Jesu kodwa lo sihambe ngokwesizwe kaNkulunkulu sibambe isifundo sebandla uma kukhona ukufukile kuwe thatha indlela efanele uhambe ngayo kuze kuzofika la kufanele ufike khona ungajubeleli kuba uzoba ngumhlubuki komezwa wena kusasa athi uhlubukile benkaze ibandla abazalwane amen bunyeke besifundo sebandla funeka sazi libalinye nali kuphi lihamba kanjani sengishilo ukuthi hayi singabantu abendile bazalwane siganile la asesithi ke bazalwane asesifundeni ke la Timotheo wesibili sahluko 1:6 sekukhuluma kakhulu ungafundi utheke MC bazalwane ngabona ngaya sasukuma manje ke ngamsenza ugijigijima kuze ngingambuya sasukuma okay manje angazi phela ngoba sengisikhuluma sesithathu mina uthi uzawuthini kuleyo ndawana le fundani bazalwane masinyane sawugijigijima manje ngabe sahleli ngiyaqhubeka 2 Timothy sahluko 1:6 yes ungako ngikukhumbuta ukuthi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe lo wasithola ngikubekwa ngemitandla alright kusho ukuthi bazalwane ibandla abazalwane kuze ngoba ngithe bangamalunga komunye nomunye bangena uma umula ivangeli unezwe lebandleni akwenzeke kube yilulwane nje ube umuntu osemkhathini wako konke nje kodwa nalo masemzweni kaKristu uba yilunga thise emzimbeni okusho ukuthi akekho nginamsebenzi ngisho noma ngawizinga uqobo lwaso unomsebenzi nethi ke kunamaphathi angasi abonakala amcoka kanti amcoka so ungakucabangi lokho amanye amcoka but akabizwa ngamagama kokuba ngamaphathi asupporta lalamanye sazwana bazalwane amen ngabekisa ngeenkophe uma usho masusa inkophe bamubi angithi bazalwane kodwa mazikhona uyazibona ukuthi umuntu lo noma ngasoguge njengami so uyabona kuyahleka khona ngoba akubuzi khona lokho khona anasogugile ukuthi nathi uyahleka bathi usofuna kuthetha kodwa ngemali inkophe sinconywana nje bazalwane noma sesomshana haleluya sasho ukuthi ke ungathi awubonakali wena afuna abanginiki nemsebenzi uthize mina abangisebenzi kakhulu basebenza bosisibani nje ababhuti bani nje kunalama phathi la supporta lalamanye amen njenge inkophe ngisho nje zisaswela ngibazalwane kodwa kudunyiswa iso kodwa nazo zikhona lapho so ngicaphela ke unesipho thize nawe manje kwesinye isipho futhi usiza lesesinye hlala lapho noma ngakusuka kuthiwe mfundisi ngibani ungasebenza esigodini sakho uyazi ukuthi vele kuzawukhethwa babe inkosi nasesikhethiwe angithi akunandaba lokho phela vele wena usupport yenza lo wakho umsebenzi kuzokuphakamisa khona lapho wenza uqhubeke nomsebenzi siye ekhaya bazalwa sibange la uyazi abantu ababanga ngabanjani uyabazi awubuke lapha kuMarko 4:37 ngafuna yena kuphela nje ngifuna ukuthi singabangisana emzini kaKristu sizohamba kanye kanye akubangwa la bazalwane kunye la emzini kaKristu asibange lutho ningabangi lutho nani wesuka lesikhulu sivunguvungu emakagasa ngene esikepeni athi matacishe asigcwalisa awuphinde futhi ngathi usikhunda kahle Siswati ngathi ngimi kwesuka lesikhulu sivunguvungu emagagasi angena esikepeni kwenziwa ukuthi ke bazalwane ngiyabonga Nkosi kuzeke kube nalomsindo nalemibanga engapheli kusele kuyacatshanwa nalamanga akhona kubazalwane angeswa ukuthi la phela bazalwane ibandla kahle ngumkhumbi ophethe iqiniso amen kulakho la kuneqiniso khona isika nesisekelo seqiniso ibandla lenkosi lelo futhi akufuneki angabheka ukuthi kungaba namanga endlini kaNkulunkulu
akaphethe ngaba nomsindo endlini kaNkulunkulu, akaphethe ngaba nabantu asebadakwa endlini kaNkulunkulu, akaphethe ngaba nabantu asebafuna ukudizelwa endlini kaNkulunkulu. Into enyengeze ububi azikabhekeki zingaba khona la, akaphethe ngaba nezingwadi endlini kaNkulunkulu. Kodwa ufuna izinto ufuna ziphume zonke lezo, ngoba la insika nesoseciso. Kodwa kuze kube khona kwathi navuka isivungu esikebheni sasino Jesu, le mimkhumbi ayikhona ngibazala yonke ihamba parallel. Kodwa lesivunguvungu sayiyekela le minye imkhumbi sahlasala semkhathini esino Jesu. Mayihamba kwavuka amagagasi futhi la elwandle, angithi ibandla sela emhlabeni bazalwane, futhi sagijima elwandle bazalwane. Uma ukhuluma ngelwandle ukhuluma ngelizwe ngabantu abasezweni futhi abangakholwa, angithi bazalwane. So uma ibandla labo lithi ngeBhayibheli kwasevuka ke lamagagasi ayajikijeleka, akaceli, akakhulekeli, akavunyelwa, ayajikijeleka ngaphakathi. Futhi kahle kahle kunabantu ababengabazalwa nempumpulu bangadlulanga esiphambanweni, zingasuswanga izono zabo, behluwe nje bona ukuthi sengizawuphikisa ngithini, wababeka into esezweni labazalwane angisakwazi ukuphikisa. Omunye hayi phela sokholwa baba kami namsefone ngiye nje, ayena akahlatshwanga yizwe kokusho kwezenzo 2:37 ukuthi bahlabeka labantu baze bathi madoda senze njani. Abahlabekanga bona phuma ngene njani, bagcumile, bangena ngasese, bangena bayibo nje lapha phakathi, sibafese basihlahlele ebuso nabo le. Banomsindo ke abantu abanalo lophawu esinalo thina, abasiba la ekhaya. Uma lithi iBhayibheli azacisha ukugcwalisa isikebe, lokusho ukuthi asicapheleni bazalwane, kungenzeka abantu babe baningi kunathi. Usathana abazali kakhulu lapha phakathi kwethu, lo msindo wande lapha phakathi kwethu. Mana ngingakutholi kahle ukuthi kuze namunye athi uJesu anike phela ngikhiphele amagagasi, wawayeka khona la wathulisa lo msindo aqhubeka adla esikebheni. Sekushothi ke kahle kahle uthini, uyekeni khule nekhula, uthini ubindwa kubona, ngoba na ususwa la loswana nawe engufunayo. Ngcono ke sasibindi kodwa kunalo lokulwa kolwandla kuthule kona, kodwa lo sekungaphakathi kuzawususa lo msindo ongaphakathi. So kungenzeka nguwe ke loyo ubhizi nje ke wena ula but awuphendukanga wena, kodwa umandla ukuthi uhamba ngamoya. Umoya uyathoba bazalwane, uyathobelana futhi uyahloniphana futhi. Amen. So ke manje masihamba ngamoya sibe semoyeni sonke, asizwane phela ngoba sihamba kanye kanye, angithi bazalwane. Awu ngiyabonga bazalwane abanivumi nathi amen. Amen. Lokho ke ongakwenzi lokho ungaphandle kwalento kaNkulunkulu akekho la ebandleni, ngeke ke abuzwe bunye bebandla. Kahle kahle yena muhle lebandleni elishwadrangdrang elsho incwadi yamahubo, kule bandla lehlangana nhloko lesiswathi lisho njalo. Kahle kahle ufike kabi, uhleli kabi, awunayi kuwe umshado, uphumbukele nje, ubiza ukuthi wena ulungise ungaze ubona ukuthi ufa kanjani. Nethi ucaphele futhi uma uzokulungisa mhlaba kuyathi mhlawumbe athi takhona onke lamalanga kuyoba nguwe la, onke lamalanga sebazi basho ukuthi uzambona babethwala, babesi athi uzambona babethwala. Onke lamalanga uzawulingisa amasifika ebandleni. Uyakhumbula Mbonisa kwakule bazalwane abathi balanda ubi pressa uyakhumbula ukuthi kwakunabazalwane babewa mabomba bathi balanda ufakazi. Ngoba kwakufakazwa mawufaze kakhulu bathi amen, bese bayekela bazalwane bahamba bayodla izoni bazobuya bazofakaza athi amen. Kwaba njalo ebandleni. So okuningi bazalwane okwenzeka namhlanje kuke kwenzeka. Yes. Ningakhathazeki kakhulu, akukho kusha. Udala nje konke okwenzekayo. Nethi sekwenza kulesikhathi samanje ngoba sekunathi. Haleluya.
Asithubekeni bazalwane ngizaze ngibuze ethi ngigcine ngithele. Right bazalwane ibandla ke bazalwane lili uma liyafundiswa ifundisa izinto ezifanayo. Incwadi yaTimothy 1 verse 7 8 9 asesifunde nayo lamanye ngizowakhuluma nje. Ngifuna thatha usumo MC la ngibe ngicedile. Ngaphandle kwalokho uzokwenza inkinga athi uyasuma bese ngingaphatheki kahle nami ngingasayi ezulwini. So nami ngiyasibonele. Amen. Kanti kuba kuhle bo MC bami buya ndla ngitshela. Kuba kuhle lokuthi uma wenza izinto uphethe uhlelo njengoba efundisa umkhulu la. Ube amakhati akho wadlalele ebaleni. Ungafihli lutho. Ungahlebi lutho. Khulume nje uma unginika 10 minutes usho nje babe banda unginika 10 minutes. Kwazi wonke umzalwane. Baba ngizakunika i-hour. Baza uthi ayingaswendlulile. Ungangihlebeli. La ekuhlebeli bazalike ngabatshe bazasigodini. Lapha ekuhlebeli usathana uyawathatha amathuba wako wathatha amathuba. Kubantu abasha la ekuhlebeni bangakhulumisa ezizindaba. Nithi nebahlebelana isikhathi. Kanti sobeka ipoint. Ngithi-ke sibadala. Akusikahle nalokhu kuhlebelana akusiyinhlonipho. Mawuzosuka nje mina ngiyohlebela umama bani nami mama kuyasoza ngakini. Sengiyamhlebela. Akusihlonipha kahle lokho. So khuluma kahle konke nje bese balene ufihleni bazalwane. Babethola ngakunika isikhathi kodwa ngakunika nje 5 minutes. Siyaqala nje lo manje nje. Ngize sengazi ukuthi unginike 5 minutes vele siqalile. So labazalwane nangikhuluma nabazawathi funa ngasoyaceda mina lwazunda nje kodwa uyaphangisa manje. Acede 5 minutes wakuphelile. Yabo bekuzaba ngcono lokusukuma komzane esala. Asazongimisa. Kube ukhulumile nje. Ngiyayibona lento bazalwane. Kube sebaleni, kube sekukhanya yonke into enisebenzayo. Otherwise bazokhuluma la bashayabo la viyombi kwethu singaboni. Ngitheni bazalwane? Ngithafundani sanifundile. Fundana shokona msasa. 1 Timothy chapter 1 verse 8. Yebo ngikhona lapho. Siyathi ukuthi umthetho ulungile na usetshenziswa ngendlela lefanele. Kube Asikhumbule ukuthi umthetho awubekelwa abantu labalungile. Kepha ubekelwa labangawugcini umthetho nalabangalaleli nalabangamesabi uNkulunkulu netoni nalabengabungcwele. Yini bumcoka abazali ukuthi libandla libe nesifundo esisodwa. Yini lebumcoka balo? Bekasho ukuthini idla uNkulunkulu malithi umbuso wahlukana phakathi awumi. Besho ukuthini izinkosi malithi uma inkosi sesiphambanweni baphula imlenze bonke kwasala yona yodwa. Usho ukuthini lo kufa umcondo muni kuwe lo? Angezwa? So uma ke kubazali bamelene kusayilo la lenkosi lelikhona phali yakhona na? Angeke lichubeke bazalwane. Uzawuthathela kwaba nguwe nonkosi wakho abantu abakhe esigodini. Kuphela alithuthuke aliyindawo isizathu khona okushodayo. Khona ongagcineki kahle kukaNkulunkulu. Kukhona engakwenzi kahle. Nobuvila obukhona lapha esigodini. Waphela namabe kunomuntu ofundisayo. Upho shumayelayo. Funa ukuhambisana lezi bazalwane. Kungabikho odelela isipho salomunye. Nalo wahamba isipho sakhe, iBhayibheli lize lisike uTimotheo ungasidebesela isipho esikuwe owasimfumana ngokubekwa izandla ngamalunga. Uma ungabuza kahle bazalwane, ungathi ukhulelwa kwagcina ngathi babekama. Ukhulelwa kwesipho ngathi wagcina ngathi. Nizokhulelwa namuhla. Abazawuthi nesipho sithize mzalwane buya sikubeka izandla. Usekhona lokho bazalwane. Kwenziwa yini cedwa yini abasenayiphiwa bazalwane shuthi sekuza umzimba kaJesu. Noma ngumona ufuna afana nami. Uyashumayela nawe. Yimi engishumayelayo la esigodini. Uthi kodwa ngabe ngumfundisi. Ngibani ukhuluma ngapha. Ngiyanthanda makhetha ami niyakhuluma.
Ubani ongiphendulayo uthi kodwa ngabe ngumfundisi. Kulo babusida kunake yawo. Ngiyabonga Nkosi. Cishe uphelele nje. Ngabe mina ngingumholi wezidlwangudlwangu. Ngaba ngikho endlini kaNkulunkulu. Kula ngangisendlini yamasela la kuliwa khona. So indlu kaNkulunkulu bazalwane kuhamba kunye. Iqonda kunye. Inomcondo munye. Inendlebe yinye uma babe thini benendlebe yabafundi shothi nendlebe ethobile khona uhlaziya lokuthatha izinto ezifanele. Nibe nolimi lwabafundi. iBhayibheli lithi hayi ulwimi lwezinja. Liyahlukanisa phela abazalwane. iBhayibheli lithi kunolimi lwabafundi nolimi lwenja. So ungahlukanisa ukuthi lomfundi luje lwenja nje ngoba lwenja testa yonke into. But lomfundi luyacabanga liyacaphisisa aludli noma yini lomfundi liyazi lifunani. Futhi lomfundi lukhungiwe ungathi ngokwengetomu. Okusho alukhiphi noma yini lomfundi. Linjalo ibandla lenkosi. Amen. Wo, befanele benjalo ibandla lenkosi. Kodwa ngenxa yale ifundo ezingena ngokunyelela. Lezethu othi nje mangisuka nje uNkulunkulu ungitshele bazalwane. Uhamba kanje. Kanti ibandla lihamba njani vele? Uma vele ngambulelo ufuna ngenze njani? Ngicela epulpit. Hayi, phela umbulile umoya. Holy Spirit nakumsebenzile. Yeah. Kanhlala kuwe kuphela yini? Angiwasho njalo sethekiya. Wathi sethekiya ungene njalo ukhulume njalo beka uNkulunkulu kuwe wenza mine. Ngoba mina ngimkhulu unawe. Washo double impama umntana kaNkulunkulu. Wenza njalo sethekiya. Double ngempama ukhulume njalo beka uNkulunkulu kuwe wenza mina. Usakhona ukukholwa. Uma usenombamo kuze ukukholwa bazalwane. Akekho ofuna abe nesiphiwo sokubanga. Noma ungafuna zonke iziphiwo zabazalwane asikho sokubanga. Ube wonke umzimba wakho asikho esibangayo. Abazali bake babanga eminyakeni edlulile mhlambe eshumini lapho. Babanga ukuba ngile part elibi elingemuva. Athi mayishimela athi uma umdlala sakosha. Manje siyaqosha. Sakhomba indlela. Wangizwe umhlungu bazali ukuthi kuze kusho nabashumayeli. Bathi manje siyaqosha, manje wathi siyaqosha. Waphasa wakahamba isifuso manje siyaqosha. Hayibo. Kanti sonke sasekulento yini? Sasephathi ngesonke bazalwane. Hayi khona. Asibe maphathi ahlukene sisebenze ukubambisana. Likhona likhiphayo. Nalo alikhiphi kungazwakala umsinde eswini. Qiniso bazalwane. Ufuna ukubuza isizwe ukucala kube bukhulu isizwe ukucala. Seliyavula liyakhipha ke. Lokho kahle uma unalo umsindo wena uhlala ubangisa abazalwane uhlupha abazalwane. Ufuna vele ubukhishwe. Kungaphaula athe mxosheni omuphathi kwenu. Kuze nibe kahle phela. Khiphani vubele endala. Kuze nibe inhlama entsha. Angithi ngoba seningamaKristu okwaqala kudlule phela kuvele okusha. Umuntu ngabazalwane akafundisi into angakafundiswa yona. Kuse isifundo sebandla sibesini. Akuvuki izifundo emoyeni. Kodwa umuntu uyafunda. Timothy ukhula kanganje bazalwane abefundiswa. Ahlala Paul abazalwane noma akuthatha ukuphenduka ukuthatha kuKristu. Kodwa ngobiza ukuthi ahlale phansi odliwe ngezwi lenkosi afundiswe idoctrine yebandla. Wayidla wasutha wase uyakhulekelwa uyahamba so wondliwe. So kuyingozi nalokuthi nje ibandla ngathola mina ifakele ngathola ngingedwa. Awusashumayelwa wena. So uyathola nje uphupha nje. Seliyakufika ukuthi ngafika nomsemtholi. Manje yakufika nje wena. Akusile bazalwane. Umuntu akafundisa into angakafundiswa yona. Uzawuyazi njani into ongafundiswa yona? Ungayazi? Uyithatha. Asibuka Matthew 10 verse 24 na 25. Siqale lapho. Ngisabuka lokunye bekukhuluma. 10:25 bazalwane. Matthew lo. Matthew 10 verse 25.
manje ngigijima ke bazane nibonke ukubekezelela ngizawucama namuhla ngiphinda nje nginamalimi a strong kabi nami ke ngiyasicabha ngaloko isipho sami ngakho-ke umfundisi kufanele eneliswe ukuthi ufanana nemfundisi wakhe nengceko kufanele eneliswe ukuthi ifanana nenkosi yayo nangabe inhloko yemuti kwathiwa nguBeelzebul emalunga alowo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu. Yeah, ungimele First of 4 verse 20 kuya 24. Bazalwane, uma kuthiwa kunemfundi, usho ukuthi ngumuntu ofundiswayo. Angithi? Amen. Manje lesizulu lithi kumfanele, kumanele umfundi abe njengalomuntu omfundisayo. Angithi bazalwane? Kufuna ufundiswe then wena soba njengalo okufundisayo. Lokho kahle kahle umcondo wena uthola kulesifundo ngisasivula umcondo kuwe. Lokho nikwa kona. Ibandla lihamba kanjalo bazalwane. Uma ngathiwa nalona loyo akasho ombulwa moya kuya sokusho la ayikho indlela okuhanjwa ngayo. Singalingisana ibandla lakhashane cabanga uyalikhumbula wabisimelana. Bekunebandla lelikhona la eMbabane. Nabangonyalazi. Belingahleli nokuhlela lona. Hamba ngamoya. Lokuvuka kuwusuma ukusho. Lokuvuka kuwusuma ukusho. Mathula umasa uthula sihlaba umnyango uma sokuthi asihambe. Ayibekhandwa umoya phela. Sho nalabe khuma lokusho umoya. Lo ngasho wena nabathula uma kuwe nakimathulile siyabukana sibukane bese ngiyasho sowushila uma asiphume. Lawo tasiwo lo. Akusilo lebandla libeke uphawu ngawo. So uma ibandla benophawu phela bazalwana nawu bafuna Genesis 6 lapha uGenesis 6 kunendawo ethi lapha emkhumdlanowa kwakubizwa ilwane ngokuhlukana kwazo lapho kodwa zonke ilwane asike sasesilapha emkhumbini kwavuka lobulwane baso sathi masingena emkhumbini kusala ubulwane baso ngaphandle sibambe iorder esithola kuNoah. Akubazalwane esikwazi ukuluma sinye isilwane nasingena emkhumbini kuphela leyo ngcondo leyo sibambe iorder yala ekhaya ngoba sesila emkhunjini. Sonke kahle bazalwane yibandla kula bethe lakhe Noah lelo so nabe umholi walelo bandla lelo kodwa iorder yayibekwa kuNoah sonke ilwane sayithatha order khona sazihlobo sizwana sibambisene lize kona mabhubesi kunenyoka kunayo yonke lenhlobo kodwa la emkhunjini kwakune order. Amen. Lijabe kufanele benjani bandla uma sesilayidla uNkulunkulu sonke silale ukuthi ithini le ndoda yethu. Amaswazi ke ayenza so uma lo baba phela kuthiwa ngesiswati inganwa kude ingwadla endodeni ngesintu kuneyinganwa akukulaze ingwadla asiphingi awaphinga amadoda ngesintu kuphinga abafazi ngesintu ayikhonweni bazalwane ningizwe kahle. So ke manje khona uma indoda ihlakaniphile noma ngase ina6 wabafazi kodwa ithi makhona emthandayo ithume namunye la ithi unjani bambona yini awumkhulumise esela athobe nomama hamba msomela abuye naye la uthatha iorder kuphi kule ndoda yawathi lesintu kukhona sinako kukhona singenako sinako ukuhlonipha nethi sesiphinde ngeza amanyala lapha kithi kulabo babe ngoba bona abanasono owonayo wonani ngalo mfazi okonayo na kuphela nje nguJesu. Hayi ngiyaphika noma bevuka umoya ngivile ethi unganani uJesu bevuka umoya. So ngisephuzu lethi bazalwane akekho ofana afundise okuthandwa nguye endlini kaNkulunkulu ngeke sibe banye kodwa uma kukhona uNkulunkulu kuwe ongasa ukubona ebandleni
Angithi kuyenzeka lokho bazalwane. Awukazi ukubona, awukazi ukufundiswa, but uNkulunkulu uyakuphocelela lento efanele yenziwe le. Yenziwe kanje. Hawu, phela ubeke abantu ababhekene ababuluse lomhlaba uNkulunkulu. Thatha isikhalo sakho, uqonde kibo, hayi epulpit. Uqonda kibo, uyayibeka indaba yakho. Kuthi uNkulunkulu uma uNkulunkulu uyamhlupha. Nganako. So uzawuthatha naye nakubuka nje hayi kona kuyangasinda vele kodwa kuyabonakala. Aqhubekele ebandleni lekomiti yakhe second ngoba kula eSwazini. Aqhubeke na kuyohlolwa lokho. Kude bazalwane kunesambulo asathe uNkulunkulu sekumzala nomunye sithi. Kodwa manje ngiyakubona. Kodwa manje asange sikuzwe ebandleni. Noma ke ebandleni sikwenza so. Kwamanje ukwembula esolo umzalwane. Bakubuke kanti bazalwane yini okwabangela umhlangano waseJerusalem. Uzazo 15. Yeah. Kanti ngabe yini yabangela umhlangano loyo? Angithi kwasekune conflict bazalwane. Sibabona ngubona kwahlukene. Kodwa akekho owalwa. Mawuswa verse 1 verse 2. Lichaza ukuthi bake babane imcondo engathi ayiseyashayisana. Kodwa bathobelana bonke. Bayibeke balele indaba kumalunga. Yaze yayohlolwa. Kwangona izawuchamba sayisayine solution bazalwane. Nakhona ichambiswa ngulaba afanele. Khetha amadoda agcwele umoya kaNkulunkulu khona kulelo bandla elihleli izindawo zezibandla. Executive yebandla. Iyakubeka kuyavumelana. Sathi hayi wendlulisele bazalwane nayo incwadi baze bayasayinwa. Nibatshele ukuthi bagcine nanako. Uma benze njalo babenze kahle. Iyasayinwa. Kuthi kunesivumelwane endlini kaNkulunkulu. Kuhanjwa ngaleyo ndlela leyo. Kanti noma ngabe kuhle lokuthi kwambuliwe weza nako la asekubi. Beshuwe ungamthela kakhulu mubi naye. Noswaye ungathela kakhulu lubi naye. Noma kumnandi kangakanani. Angibazalwane. Ngekwesilungu mina ngikhule kuthiwa ngesilungu malungu noma ungasuta kakhulu abanandaba yabonga. Kodwa wathi kwanuka. Uyihlolela. Angazi babekuthatha abantu lokho. Usikhule unjalo nje mina. Thwana unabelungu yekela ukuthi angeke bakwenze lutho. Kodwa wathi kwanuka. Bathi nangu lo muntu. Wenza into engafanele yenzeke la endlini. So ke nawe simiseleke ukuthi ngendlela okholwa ngayo nowenza ngayo isayindlela yesifundo sebandla. Amen. Uma kungesiso bese uyakunakisisa. So songule gagasi. Onke mana ngizabangikhuzwayo. Bakhuzwa babethwala onke lamalanga. Babethwala sowoneni. Basase kungiphunyukeni. Bathwana sowenzeni. Abazonika nicolela kangaka nyabala yini ngicoleleni. Sawutasivana. Ukanti usathane bazalwane capelani. So uhlakaniphile usathane. Uma sifunda lo 37:4 kuMarku athi kwangena amagagasi la ngaphakathi akasuswa. Usathane akasabahlubula abazana abakhiphe. Sebahlala la endlini kuze bazuze abanye. Kahle ka usathane so wenza ibusiness ngalabazana abahlubukile. Futhi babe la khona bazokhona ukusengana labakhona. Bahluphe kuhlubuke abazali abaningi. Inkomiso yahlala onke manje ikhuluma ngababethwala onke lamalanga. Sewakhala abafundisi ngababethwala onke lamalanga. Akamkhiphi Sathane. Uyakwazi ukusiphendulela. Ngoba uyalibamba ivesi. Alikhulumise ngendlela afuna ngayo. Kodwa engasesiwe umgomo webandla. Bese babheka phansi bazathi samthini ngokuhlakaniphile. Kwasho omunye umfundisi eminyakeni edlula leminingi kakhulu. Kwathamuza zakhala uzalo omusha. Bathi aka nesikolo naye sobahlukwa lo mzalo selakekho. Uyatekisa lapha edolobheni. Bathi aka nesikolo wani la? Ngithi mkhulu senjani ndoda? Umfundisi uthi uyakuzonda wena. Ngihleke mina ukuthi ngizondana. Bathi uhlakaniphile.
Manje kusho ufuna sibeyilima sonke kusho sonke siyilima. Yena abelwa ukuthi sonke siyilima. Kusho ngidumo manje konhlambe sonke siyilima. Washuba wahamba vele. Ngabathe ngiyamncenga namhla keke badle. Yini kumfundisi. Wathi uhlala ngiyakuzonda kusho ukuthi ufuna lelima. Alihambi kanjani badla lenkosi. Badla lenkosi ithi uma kungekho uthando, ungenalo uthando nabazalwane awuzange umbone uNkulunkulu. Thothi umubi kwengcumbulali. Ngoba abazafuna bambathe uthando. Uthando lokuKristu la lokuphelela ukukholwa konke. Ijazi lethu uthando. So kubophele konke kwasimba wagqoka yonke imfomo yebandla. Kodwa bese uthi gubhe lejazi. Uthando lo. Uzohamba kahle. Kodwa ngicina ngithini? Ngicina ngikhuluma ngani basalwane? Ngibona uvule Efeso 4 verse 20 to 25. Ukhona uvule la? Yebo. Akufunda manje. Efeso 4 verse 20. Kepha nina anizange nimfunze Kristu kanjalo. Nangabe ke nimvile nafundziswa ukuthi futhi kuye njengoba liqiniso likuJesu. 1 Petro 1:24. Ngizama ukukhuluma ngalo lelo masalo ungasalicede. Angifuni nize nilale bazalwane. Izwi lami limnandi kakhulu bese bayalala bazabaloloselele. Nana ngifunze nilale. La usongishaya ingoma ngigide kube ngumhlobo. 24. Yebo. Ngoba umbhalo uthi wonke umuntu ufanana netshani nebukhosi bakhe bunjengembali yesiganga. Tshani buyabuna nembali yabo iyahlohloka. Iyawohloka. Sekukhona iswati manje. Qedela. Iyawohloka. Kodwa livi lenkosi limile. Kuyawudzima nje ube phakathi lelivi ngilo lelo lelashonyayelwa kini. Livi lenkosi limile aligucuka. Uthini Petro ucasa 1 verse 24. Livi le kusho ukuthi kahle bazalwane. Uma isifundo sebandla asimane sisuswe nje. Kodwa sithathelwa ezweni kaNkulunkulu. Siyizwe lenkosi. Ingakho ke nawe unelungelo lokuquestiona uma ungasakuva kahle ukuseyizwe lenkosi le. Wafanele uchamuke embhalweni. Manje lokubhlungwana izwe lenkosi aligucuki. Sazwana bazalwane. Limele nje lesashwelo lana kudala ivangeli selongilo aligucuki izwe lenkosi ke le. Uthini Petro 1 chapter 1 verse 24. Nguye. Akusilo 4 Efeso 4. Ngeke ngasho. Yebo badlamini. Ubadlamini. Azokuthethisa. Yembathani Efeso 4 verse 24. Yembathani umuntu lomusha lo wadalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Yeah. Uzathi Paula kodwa nani mfundanga kanjalo uKristu. Angithi bazalwane. Amen. Futhi lento abeyifundisa yena abembula uKristu kubaza ukuze bafane noKristu. Kuzothiwa ngamaKristu. Angithi bazalwane. Yembathani ke nekulwa kwaNkulunkulu. Uma singaba njalo akekho ongawebha omunye. Sawuhlasise uma isifundo sibekwa sihambe siyosihlola. Nathi sisihlole sisodwa emakhaya sihlabule lezinto. Uma ke sewutholaza kunendida ongayizwa cube ehamba uyoyibuza. Labaholi bethu bazalwane abasizilwane phakathi phambi kwethu. Abasizilwane nje abasiwo namakhosi phambi kwethu. Kodwa izinceku zikaNkulunkulu ngamanye amazwi yisebenza thina. Abasibakhulu kunathi bancane ngithi esibakhulu bona basebenza thina. So ke nakho umazima hamba uyokubuza. Kufanele akucubungulele ngoba usebenza wena. Sazwana bazalwane. Yingakho uJesu wathi waqala yena wayogeza abafundi bakhe inyawo. Angithi bazalwane. Ibandla like labane nkingane yakhumbula lapha. Lathi manje sesisidlo senkosi abagezwe inyawo. So uyabuka ukuthi kanti ngimuphi ogeza omunye. Semuphi ogeza omunye. uJesu abesho inkozi ethize. Angithi bazalwane. Ayengathi abomama basigeze inyawo.
ngomane kweyitha sigeza bomama inyawo wawuthisa emkhulu kunabantu kodwa yena wasithoba ke abesho ukuthi yena usebenza labazalwane uyazithoba kibo kwakundlela yokuthoba leyo hayi ukuthi abethi asithathe sigeza inyawo kuna abethi thobele ofuna bamkhulu akabe yes so ke baqondeni labaphathi baholibeni nibabuze into engaziboni ufuna bathobe banibonise kahle bakhulisa nini balunde imphefumulo yethu amen kodwa balwa nawe bona ukuthi hayi babethwala isilwane amen isilwane qobo lasebhubesi qobo lasushaka amazi uNkulunkulu so ungabona ngoba ebandleni akasimunye umholi webandla uma awehlula lo bande ngabaholi webandla athinta omunye umzalwane mina la inkinga mzalwane uma asho ukuthi ngibuza uma kuthwala lona ngizosicabanisa phela mina la inkinga mzawubeka inkinga yakho kuphela uzakusisa umbuzeni babethwala mhlambe naye phela nje umuntu osekomiti umbuzeni babethwala hayi ngimbuzile nje kodwa lempendulo yakhe ibena ama questions nje akagculisi sengifuna nje bafakazi lokucinile bangabubili uyazi ube neliso nje ube neliso lokukhuluma ungacabanisa abazalwane izwe lenkosi aligucuke bazalwane likeke lashintsha abazalwane abadala bazangikhumbuza like lashintsha bazalwane yiko ngithi okwe inkinga ezikhona ebandleni aziqali zike zaba khona nethi manje sephinde sesembathisekile zageza amandla phezulu kwamandla usathane phela bazalwane uyathuthuka nje yiko iBhayibheli lithe funa siwazi amachinga kaSathane ukufunde nje uSathane ufunde ukubona yena mathupha unje uzakwazi ukubhekene nabani ke uma ungamazi uzakushaya uSathane phela indoda leyo bazalwane indoda usweka futhi kanjalo nje indlela kwelahluleka ngayibadla hlukana ngayibadla kwaguquka izinto umbhabhatiso lihluphela kakhulu bande endulo kusaba omkhulu Hlenetho ubabugama umnikazi ohlebhehlebe Mhlunguyembe uyamkhumbula athi uma silibambe lo Apostle Paul waba umngane wakho mina ke umngane wamakhehla umngane wamakhehla lo lali ibandla labanye nabanye phezakhele bahlukene basuka la ebandleni ngenxa yobhabhatiso ibandla seFairview lisuke ebandleni ngenxa yobhabhatiso manje ngibazalwane so ke nanamuhla kungehamba hambe kwezeke uma singacapheli ngoba phela kuze uSathane alwe la mbhabhatisweni isizathu ngomnyango wokungena endlini kaNkulunkulu so uSathane uzama ukuvala lo mnyango ukuthi bangangena abazalwane bangadesela umzimbeni kaKristu so uma vala mbhabhatisweni uqedile uzawuhlala ungaphandle ukuthi naye indlu kaNkulunkulu kodwa awukakangeni wafuna ungene ngalo mbhabhatiso angibazalwane so kahle ngombhabhatiso wena ngamanye amazwi esontweni babethi uyaregister kuthi so walesonto ngalo mbhabhatiso angibazalwane kodwa thina ngamaKristu asiregister esontweni thina kodwa senezelo encwadini yokuphila ngalo mbhabhatiso okungukuthi ke uma wenezelo ebandleni kuleyo ncwadi leyo uJesu uthe phela abazalwane ezamzivukisa amagama sabele akithi amen okushuthe njengoba makushadwa ubhamsuthu uma kushadwa usho mase ukuthi bani wakabani wena bani uyamthatha bani abe ngumkakho usuela lapho sekubela kazi phela uthini kodwa ngiyakhumbula lokho uwabizelana amagama uzaphila ubhala certificate legama lakhe awabhala amagama certificate certificate usayine singabhali kusabo bani yabe sekushiyile yawenza manje imam lahamba khona
Okusho kahle kahle umuntu waziwa kahle ngegama. Noma ngalibi kangakanani igama lakho kodwa waziwa ngalo ezulwini. Akubazalwane. Amen. Noma ngabe linhlamba. uNkulunkulu uzojezisa lo kwethile. Kuna wena uzobizwa ngale gama. Angibazalwane. Ngoba wena igama lakho ngeke bese wethwela igama ngoba ngeke uzwe la sohluleka. Uma ungithamsana ngithamsana nje. Mina mangibhawathisa ngamuzwa wegama libhezi igama lami. Wathamsana akunathwala. Ngiyakubhabhathisa angithi Jo, wathi ngiyakubhabhathisa ngalo semphakathi. Ngegama likayise nendodana yami ongcwele. Awubonga futhi kahle ngaphila sengiphuma lapho. Bangijikjele emanzini ngathula ngathi ngifile vele ngoba ngangifile vele. Kodwa yena owabiza amagama ami ngisengangena. Wathi nathi ngiyakubhabhathisa ngoba ngijikjele. Ngicabanga na paswaja madoda. Welcome. Kodwa umzali wami nakena bekwenza kithi kuphela ngani. Mina nezwanga njani. Lahlukaniswa futhi igama abazali ukuthi abanye babiza igama leJesu, abanye babiza amagama amathathu. Lahlukana nalaphi ibandla. Abanye bathi igama likaJesu, kunya, kuyebo. Abanye igama likayise, nendodana yami ongcwele. Abanye igama likayise, kuyebo. Elikayise, namu. Igama ongcwele. Amen. Nabo kwahlukanisa ibandla before. Angisho namuhla. Namhla ngilibona kahle. Ngingazike. Kodwa lele ngilo belise kahle. Asedlule kodwa kangcizelele ukuthi akufanele kusihluphe lokho. Kodwa fasazi ukuthi uNkulunkulu sazi ngamagama basala. Sibizwa ngamagama kaNkulunkulu. So igama limqoka. Angibazalwane. Igama lakho limqoka. Mangicabanga esigodini abafundi bayazi ukuthi kunabani. Angazi wabala wona amabhuku. Kuyabhalwa phansi. Namabhuku. Mkhulu. Ababhalisa abazalwane. Kodwa uyabazi. Yabakrema. Okumcoka ukuthi uyamazi bani. So manje babe ngicaba labasebathi kakusubizwa amagama abantu. Kuthiwa asafuneke azi ukuthi bani uyabhalwa namuhla. Abethi siyadala umlomo bazalwane. Angomlomo uyadala. Wena manje kahle lo muntu umbhalisa njani ukalibiza igama lakho? Ubhaliswa njani incwadi yokuphila? Kuyafunisela. Uthi wena sihle angikusihle wena. Angibuzi wena manje ngibuza nangomntwana. Anikusihle wena jabulile Dlamini. Wena sihle jabulile Dlamini. uNkulunkulu sayakwasisi ngesibiza igama lakho. Bathi basayithelula abazalwane. Okay, asiqhubeke bazalwane ngesifundo sebandla. Nedemo ushoyo izwi lenkosi aligucuki. Ngoba kwagucuka kunye kusho ukuthi lonke ibandla lingasemuva kufanele sale liphindwa. Libuye emphabathisweni. Umbuzo uzawuthi ke mina uma nginiphinda nini ngibaza uphinda mina ngoba nginiphethe. Angithi ngimanganga. Kodwa mina ngiyezulu ngoba mina ngaphathwa kulo mphathiswe okahle. Angithi sengithi nene kabi senza uphindwa ngibani mina ngoba ngimenza uphinda nini. Umuntu ebhathizwa yena ngabaphathiswa. Akwenzeke. Awufundisi wena ungafundiswa. Angibazalwane. Amen. Awubhathisi wena ungabaphathiswa. Shutho la ukho emzini wenkosi uzawafaka kanjani abantu emzini wenkosi na? Uzawufundisa kanjani wafundiswanga na? Kodwa ke namhlanje kusezahluke khona bazabe ngisho nje kwaba nento ezinjalo libo kucaphela. Ngoba ibandla lenkosi izwi lenkosi aligucuki. Mabe liyagucuka shothi konke okwenzeka ngasemuva kurong kuze ibandla lalikhona ngona zawucala manje. Mabe liyacala lo msebenzi ongasemuva uyawulandwa ngibani? Ya Ngiyazibuza nje njengohlanya. Kodwa angihlanye njengohlanya.
Ngoba wathi ngiyahlanya hayi konto zayithola yamzokuthethisa phela wathi ngiyahlanya nangiqinisiswe isifundo sebandla sithi asithi abazali bayaguca abathandaza akithi bazalwane isifundo sebandla leso uma ufuna incwadi yezenzo 20 isho njalo 2026 nama 1436 kuyaguqa uthandaza isifundo sebandla leso awumane nje kodwa kukhona emergency sazwa abazalwane ngoba muza ngibuza ukuthi uma ubaleka nemoto seyibaleka ngani uyathandaza kanti kuphela nemoto ibaleka nami neloli ibaleka nami ngishaya umthandazo mamthola ingozi kokugcina ngishaya iphula icolo kathathu ngathandaza ngila emotweni angisame ngiguqe okushuthi kahle uNkulunkulu wethu uhlakaniphile kodwa uma ibandla lihlangene funa liguqe nathandaza lonke ngaphambi kokuthandaza umuntu oyedwa lo thandazayo muthi aguqe angithi bazalwane isifundo sebandla leso hayi ngafuthi ngadolo linye ngamadolo hayi ngadolo linye kodwa ke makubaleka ibhasi usebhasini iyabaleka lebhasi ukuthi hayi no nyalo sokwenzeka idivine yalo thandaza bizi igama likaJesu angithi phela uJesu wathi uhlakaniphile bazalwane ngelinye ilanga ngithi komunye ubaba omunye umfundisi wesonto uphema lenhloko ngithi mne yebaba mawulala nawe uboya inhloko njengamama uthi phela ngonakala la wethwala ngonakala la ngithi mne manje awusho ingilosi yakho nayifika yakubona ngithi nguwe noma ngimake ayilahleki imlayezo yakho wangibuka ngeselibi wakhipha impendulo engayizwa nami wathi yethwala ingilosi ayisisima uyezwa yini azangikhuluma nokhuluma ngase ngiyahleka ngiyahamba soyashisa lo muntu ingilosi ayisisima uyezwa yini ngiyabona uyeza phela lo muntu uma ngingema khona into ezayithola vele ngimcalile umuntu ngihleke ngahambe vele so lezinto senzayo ciniseka ngazo ukuthi singizo yini yeqiniseka vele ingilosi ayisisilima but la kwenzayo usiko nedukahle uma webandla lakhe futhi ke abesifazane bebandleni isifundo sebandla bayaduka enhloko angithi njengokusho uncwadi ya Korinto 11 verse 1 uyaphansi badukela nje aba make up nasibadukela angithi bakahle abasihlobisi isifundo sebandla leso shothi wabhetha lapho awusekho ebandleni one mistake awusekho ebandleni sefuna uphenduke wena ngiboko kuyaba ngicamcushu okumala bese athakholwa ukhona aswagqoka futhi amabhruko uma wesifazane haleluya isifundo sebandla leso ngithi Deuteronomy 22 verse 5 angithi aswagqoka nalabo besilisa abagqoka igate esengithi MC langithusa wona baba nalabo besilisa abagqoka igate angazi ke thina la eSwazini ngoba phela la amayethu igate lesi ngisho kancane ivesa le reparawo angazi lapho sawuphuma njani la angazi bathi ke la ikholweni asikwenzi asivunuli nje kanjani sihlonipha lo mzimba yikho kunebandla sokuzayo wenza ibandla elisha ibutho elisha wathi kunebutho labafundisi butho labothayi butho abokhololo butho labosweka ngithi ke labo siza ngemuva makuhlakulwa sokuzani makikini laba kaJoba bavu benze sabe sibuka ukuthi benze kahle yini nakhona kusese khawela siyathatha nje kodwa sibosweka sifuna hambe masonweni funa abavunile bahambe bagana inkosi thina libutho lethu bosweka asihambe masonweni simhloniphile lokuza ngithi iBhayibheli lisho njani incwadi yaseRoma siyahlonipha siyeza sibiziwe
kodwa manje ibutho lethu lihamba ngemuva. Namanyeva awathola bajobo. Nathi sikuthekile ngithi kodwa sihambe la kube khona bahambe bona. Wahlala bacucuza amajobeni. Ningasho kakhulu ndawuboshwa. Okay bazalwane. Sinjalo nje. Ibandla lenkosi alihambi ngefashion. Kuthi namhla seyila. Linokuhlakaniphi ibandla. Alibi ngokuthi ubani ufuna lokusha, lokuhle nokabani. Yingakho nabafana bethu abadonga mabhluka hamba dabukile ngathi athole isigangela. Amantombazana ethu agcoka kungathi nje kube snacks nje. Akushaya cleavage ebandleni. Angithi noma nje ifuna. Niyazi cleavage. Ngibona ungasishayela sikhombisa ukuthi cleavage. Bazobona abafundi abazawafundisa. Ukhona isibindi. Isibindi nje sinoswayi. Yeah. Uthi Hosea 2. uNkulunkulu alwa noIsrayeli. Uthi awusesiya umkami Israyeli. But abamsusana lonyoko waseumkami. Angakasusi ukubukeka kwegwadla. Lapha ebusweni bakhe. Nalo ungathembeki lapha emabelini akhe. Akasesumkami. Lokho lezinto lezo mawuthanda nje mina wathanda umuntu wawo wazama usiveza cleavage phela sekuyinto njanyana ngithi so uqale sokukhona ukungathembeki sosekhona phela esifubeni sakhe ngithi waqala wazilungisa so ubukeka sekunokubukeka kwengwadla kulomuntu sekuza umKristu akusekho umKristu kanti siqoshe fashion nje kwenzenjani asifunde le sengiyaphetha ngiyabona sesinemusa kakhulu uMshumayeli 1 verse 9 asesifunde lo Mshumayeli 1 verse 9 ngiyanibona nisekho kahle sengiyajuba verse 9 kuphela lokho ngoba khona kuyawuphinze kube khona futhi lokho sekwendiwa kuyawuphinze kwendiwe futhi kude involensha lapha ngaphansi kwemthundo manje ukhona ungafunda eBhayibheli lakho manje ngiyaxolisa ngayo ukhona wasifundela uhlulekile mafunda kule verse 10 alisho njalo 1 verse 9 ukhona ungafundela manje ngiyabonga iverse 10 alisho njalo thatha nazi ibuko ngisho njalo uMshumayeli 1 verse 9 ukhona ungafundela abazalwane ukhona ungafundela ukhona ungafundela mfuna noma mfuna loSiswati nje akafundi khona akekho ufundile iBhayibheli lithi nikhuthalele ukufundela abantu imibhalo nikhuthalele manje kunomuntu oyedwa lapha madam ngiphela ufundile waya wedwa madam nesikolweni maye wawukade ngokhompyutha ola la okay bazalwane kuthi umuntu ofundayo balusithi uthi lapho lesingesi Sizulu Xhosa nesixhosa ngesiphethe ungasifunda naso awubazalwane ningenzane kugcinene okay phinda manje mhlambe soza ukufunda kahle nyana lokho-ke kwaba khona kuyawuphinze kube khona futhi lokwase kwendiwa uyawuphinze kwendiwe futhi nibadlali ke nihlala ndawonye nini nonke nje nifunda kwenu nje kude involensha lapha ngaphansi kwemthundo angizwa unithini bomama kanti niyakhuluma niyaphawula right bazalwane ngiyabonga bomake ngiyo ngempela madam buye moyeni buya ngelo bazalwane ibandla lenkosi aligijimisani nokuthi ifashion seyifunani izwe selikuphi lokungcono sengikuphi lokuhle sengikuphi kunokunye cha bazalwane uTimothy uthi nigcoke nje nizithe nihlonipheke nawo ufuna iBhayibheli
gcoka uzithe uhlonipheke kungabikho umuntu ozobona udeleleka ngendlela obukeka ngayo uma ugcokile ungumsalwane bathi uhlonipheke akusizi ukuthi ngoba abobaba bagcoka amabhantshi bezayo ukuthi banamabhantshi amaningi kuzitha nekuhlonipheka akusewo uboma bagcoka amabhantshi nabo noma mhlawumbe amajezi amajakhethi ngoba banemali kuhlonipheka abanye bazibabeka izinto ezithize abagcoka into eyifishane angazi bathini ingutshana ezincane lezi ezilula boshongwe okay bazibabeke nabo shongwe bathi kancane bayahlonipha bafuna kuzithe yingakho-ke bazana abafana bethu abalungelwanga ukuthi bashaye itayela badlale ngenhloko ngoba konke lokho kwakukhona ovele kukhona nasendulo azange kube nento esha emhlabeni akuna new fashion emhlabeni i-old fashion yonke lento nantu sathi azokuveze ngalesikhathi lokhona wena ngaso waqosha kona ulahlekile endlela kaNkulunkulu akusisifundo sebandla leso coka nje kahle hawo bathi basalwane iphi le ngoma ethi ivangeli into yasekhaya le ulilalela njani wena asekudume isigubhu ukhalicabule phansi kukhala indoda bazalwane bese ngiyohlala phansi ivangeli into yasekhaya le asesiphileni ngayo bazalwane asesiphileni ngalo ulalelisise ungavukelwa izifundo zakho kube kuya ngami nje ngawuthi wonke umuntu ofundise kabi into engazange bekhona endlela kaNkulunkulu ebhedayo athatha abuyiswe la ufuna ivese atraywe mbikwethu ngevuku angazi ngathola le vese anisunele bazalwane alikho yazi kungaphela bazalwane lo ibandla linjenjenje yifundo ezibuya vela ngasese nabazali bavukela ngomoya longekho uphohlola nabomoya bazivukelayo sishoda ngomzalwane okwazi ukuhlola abomoya uzothi uthi umoya buya la mzalwane makukhulu hamba la lo wakho unalo lo phawu lolo uze buya la etafuleni nalo-ke ivesi bazalwane wedelela ibandla kawucala wena ukushaya lo muntu mzala ivangeli into yasekhaya le anishaye bazalwane ngihlale phasi ngiyabonga